Ja koristim protezu Genio Mix 3. Da bi me neko pitao, ja bih rekla da ja ipak koristim Victoriju, jer ja sam svoju protezu nazvala Victoria. Jer ona je za mene pobjeda, pobjedila sam smrt. Ja sam Lucija Fleten, dolazim iz Cirkovljana, imam 23 godine. Po zanimanju sam upravni referent, trenutno radim u HVIDRI, udruzi Hrvatskih vojnih ratnih invalida Domovinskog rata. Pred 9 mjeseci sam doživjela nesreću gdje me prilikom pomaganja doma oko poljoprivrede zahvatio kardan na traktoru. Život ti se promijeni za 180 stupnjeva. Bilo mi je mučno razmišljati o tim stvarima. Kako ću ja biti sad samostalna, da li ću ja morati dalje ostati s roditeljima cijeloga života. Motivacija prije svega mi je bila vjera. I vodila sam se rečenicom sve mogu u svom Bogu i planinu poreći mogu. Kad se najmanje nadaš, pomoći ti onaj od koga se najmanje nadaš. Moja kolegica iz srednje škole je pokrenula akciju za skupljanje za moje protetičko koljeno. Sad kad imam Genio Mix 3, svjesna sam da mogu sve što sam i prije mogla. Mogu trčati, mogu plesati, mogu izlaziti van, mogu sve. Samo nebo mi je granica. Moja svakodnevnica. Pa ako nisam na poslu, onda sam doma i onda skuham ručak, odem na kavu. Obožavam šetnje i obožavam prošetati uz rijeku Dravu, prošetati po dućanima kroz izloge. Imam jedan hobi, taj hobi je štrikanje. Neko mi se ne smije jer ipak to su prije radile stare žene i mnogi kad kažem da štrikam se čudio. U planu mi je da pokrenula bi svoju radnju za izradu noktiju, možda bi se i danas sutra proširila. Plan mi je svakako da se uključim u teretanu i idem svaki dan u teretanu da kad se preko dana negativne energije prikupe da se to izbaci van. Ja hoću živjeti, trčati, plesati i biti radosna i zato uvijek nosim osmijeh na licu.